Туғандар, ассаламу алейкум. Қой пұрыштар бар бу, қора-қора қой айдағандар туғандар. Şu қошқарларды азып нар айдайбыз, бер айдайбыз, сіздерге фигурасын мақтап көрсетеміз туғандар. Мақтап эле бар деле көрсетеміз. Шул қошқарлар тұрат туғандар. Жалауат область, Жалауат шары, Благовещенка. Мал базарының жанында. Сузақтан мал базарға қарап кеткенде круговойда жолдың бойында, мектептің жанында. Шул қошқарлар туғандар. Қанша башлай берді? 12 баш. 12 баш, Қаяқтан бұл? Не порода? Гисар да бұлар? Гисар породасы. Жақынырақ келіп. Бұлар ошонда өзүздікі, қаяқтың гисары бұлар? Өзүздікі. Өзүздікі, бір қора қойдан? Bir қора қойдан жақшылар теріліп алып қалынған. Жаңағы қишиға-мұшиғаның бары кетіп, етке. Бары отборны кетіп. Сынды-сындысы қалған, Ова. Болды. Анан, балары жөнөкөл айтабыз бу же 101 кемиң бу? Жөндүү, болды. Биринчи карт немелер элем да, бирден, Секен айта берсин жака, бирден чуалаш чыксынчы. Баары үйлүп бир чыгып кетсе, азыр ортодогулар көрүнбөй калат. Кош жана, кош. Айдер. Кош. Булар ошондо канча тиш болуп калды? Жалаң 2 тиш. Бар 2 тиш бар да? 1 4 тиш бар. 1 эле 4 тиш бар? Ошо жүгүрүп чыккан 4 тиш экен ошо. Калганы 2 тиш экен. Мына тугандар. Ошондо булар былтыр жаздагы козлор болуп калат да? Былтыр марттагы козлор. Былтыр марттагы козлор, Ооба. Жаналар. Мына күнгө айдарчы күнгө. Күндөн жакшы чыгат экен. Мен шетинен көрсөтө берем тугандар. Шетинен көргөнгө аракет кыла бересиздер. Анан басын секин тактап сурап берем. Тамнамайга канча, эң хуниге канча, эң чырайлысы канча, оптун баары бирге канча, кош. Бар үчүн бөлүнмөлө ушундай көргөн жаман, мына куйруктар тугандар. Куйруктарын көргүлө. Ысыкка минтип бирисин аласын, экинчиси башын тыгып эле. Кош жаналар. Жана. Жылтырайт го жаналар. Булар эми уруктукка да эми. Этке жалкада булар эми. Onu kuyruğun görülür arkadaşım. Şöyle нар ayda etkemiz abi. Bir ayda etkemiz. Haydi vereceğim. O şu. Setkan alandır haydi vereceğim. Hoştur. Ular Jaylo'da жүрдü bu yıl. Video karmaldı o. Jaylo'da karaldı. Hoş. Aylandırıp ayda götürüyoruz ya. Hoş. Koş. Tıkıl öyle жүрбейді. Koş. Mına tuğanlar. Şöyle darı ver tozuk керек екен да bu arada. Болды. Şoqtan bir ayda керек екен. Koş. Şoqtan bir ayda qanda. Болды, nar ayda. Koş. Uşu tuğanlar. Har birin birden көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болбоду. Сөйтүп куйруктарын көрүп, ата турган адам ушул жерден көрүп атат. Мумун чекен, мунун чекен деп. О, чоңун бир кармап койбойлубу, чоңун? 4 тиште. Карматабы экен? 2 тиште бирөө кармап койгон да. 4 тиш өтө деме экен. Тополоң чекен муну. Мына. Бойлору канча чыгат булардын? Boylar 85'ten 95'e çeyin. 85'ten 95'e çeyin ha? Oğlum, dur şu. Figurası şu tuğanları. Nake. Arasını tamdap. Eң çirelüsün karmagan жоқ bu. Şu kolu geleşkenine karamap koyduk bir yönde. Emi, boldu koy verinçi. Emi, bağlarını ayta verirsin bu canlarların. Bağları kanday oladı gene buların. Tamdamayın. Жақынырақ келіп алыңыз. Мына, misal үшін. Şu koşullar turatına. Баларын мага оптум алсам мага жеңилдик болмок да, мен да жөндүп айтам. 38ден. Оптумгабы? Оптумга 38ден дагы түшүп берем азыраак. Азыраак ба? Аз-маз түшүп берем. Аз-маз түшөт. Тандамайга болсо 45ден. Тандамайга 45ден болуп калабы? 45ден андан да түшүп берем. Bundan da түшүп беребиз, Ооба. Анан Эми адам тамдаганда жакшысын тамдайт демишсиң бу, жаманын албайт да. Ооба. Анан эң начарларын канчадан беребиз сен? Эгер мындай, ушул жерден эң арзан алайын десе. Эң арзан алайын десе, эң артындагысын. Эң артындагысы
30га чейин пишип калабыз. 30га чейин пишип калабыз, а? Ошондой туугандар. Эң начарларын. Мынакей, мен толук билип бергенге аракет кылдым, туугандар. Эң начарын 30га чейин дагы бүтүп калабыз дейт, соданы. Анан Кудай буйруса мына ушундай гисарлар. Булар ушу бир кора койдун кочкорлорун кармап, сынуусун алып калып, кашекисин кышыйган жоготуп, анан ушу чырайларын алып калган экен туугандар. Ошондой, базар баасын эле айтты деп ойлойм мен туугандар. Оюңар дагы жазгыла. Содалашып дагы бизде мисалы үчүн 50 миң дегенде эле бар серона базар баасына бааланып сатылат ал нерсе. 100 миң дегенде эле серона бир кайсы бир убакыт турат. Андан кийин эле базар баасына бааланып сатылат. Тынч боло бар боло туугандар. Иштериңерге ийгилик. Assalamu alaikum.